Et nous allons peut-être écouter une autre chanson, une chanson peut-être d'espoir, Matou Blounès. Non. Peut-être pas, mais c'est une chanson que j'ai composée il y a une dizaine d'années. Ça rejoint un peu le film de L'Afsa. L'Afsa, ouais. Elle s'appelle comment? Allahu Akbar. Allah Akbar. Ouais. Voilà, c'est là le titre un peu ironique de cette chanson. À vous. اسمي داس قسالنا نرتسي الحرام من يسق لغلباس نروى الخير بالبركة يرغي خلص ورا فيك ساكنة سوي بواس نغلق بلا همك نسينا غادي وثور بحر امتساس الله واكبر الله عرفت ذا ولا الربين يذيك ستام وسنين ما شمت يداش النظام في الاسماء تبغض صفرين خاس يرير بغليد محمد عكيد يسلكن حدر ذاك دلتي صريم ابقر كان سيدي ويذن كيسو السنان الله واكبر الله حذرت خذ سيثنا فاهم عقلك ذي الخلوة مسبسي لك كيف ضع رفيقيك تسمو قول كان القبلان ذي الكعبة الشريفة مثنين تسافديك كذا قرك ذي القاع والسمحة سرا وسلكاني سيدي الشيخي الله واكبر الله الله واكبر الله Et bonne chance pour votre concert. Alors la vie, ça continue. D'ailleurs, eux, il faut bien continuer cette vie. Ils se sont beaucoup aimés. En tout cas, je crois qu'ils se sont beaucoup aimés. Ils se revoient peut-être pour la dernière fois. C'est une soirée importante que celle-là, puisque